Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Djeri TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dumu ko demowo sonyowo dumu nono yo habru kudum adidum ko joni kwana kedimi holoko hesde hande e ndera majji hande gere kewde no tenti dara jayinde jimmen holngel hele gedel gotel ngel burda teskade so wonna budget énergie de la campagne agricole sei kalambo remani tenkoy jokko ada habbaranno e widi journal le soleil son excellence ucundirinu nyalomu hanki e jagordi mum e di halde kay financement promotion entrepreneuriat ballal rewbe sukabe ndo gerdidu jagordi o gaynantambo mayirdi lewru mai 2023 on processus d'unification des systèmes d'information structuré du public ballodi entrepreneuriat rewbe yejitani midi la mungu yo jok baxlugol secteur informel ngam dañen programme national jencino entrepreneuriat habri non batu jagorde njowti ngay entrepreneuriat ma yubini lewru juin kono yejitani artudey jangdi towndi peji mum de jettuno hen ou 2013 woni science technologie ingénierie mathématique woni sababu yamri jagordu topito ko fuda henoko ngam application réforme LMD artane awo ka jejjido mbor e kayar hay getandaranabi mawdu leydi yo yamri jagordo mumo ndo wannatu dum njencudi njowtinde application code de la pêche artisanal ngam hurum mum hale kubam hale potital mum partenaire uju technique et financier hale conseil interministériel jowtide campagne agricole mbulu solay wi ko milliard uji temudere kumbila ko sa yeddi namno vox no mobu ko président wade campagne agricole 2023-24 100 milliards ndaw kanjara garow walliddi no dañirden ñamdu yondu les écoles bi ko budget mo meda yedi kono observatoire rutunimu jagordu mum kollide filière avicole no jibino koporeji par hitandi milliard uji temeddi nayi cabandi joyi habri men kedi cabandi jetati million wofondi no soxle par hitandi siftoren kay korko wona julde nen ara sa poydidi million gertogal no fada wana kam de nyewani ala ko grippe aviaire mbowi no rena mariam dañi ko defi waaw maki ko jewtami padimi ko kolo e jaynde las fademi uddit kunjudo batu FMI banque mondial Washington gerdido mum yodni darndema ndi darnida leydi ma kono non quotidien no namno ko dejjina ma candidature ma yadibi ma luldibe ma société civile ala hen gandudu to darida hay Idrissa Seck hay on mbolo quotidien wi cagal ndo hayti kucundiral mum e jayndi yankobe no jogori haldi aljuma jango kono metro wat haali mineni dum hedo enquête non ko haali metro wi ko militant pop yo wono citoyen moddu riwtani kedi yadudey yitbi yadede 2024 kono non ndo laami eno jogino doli heddade laamu aysu yimmena maayo kono jarana kongudi mum di source a wi bitedo Bakari Domingo Mane wi wana maire halnimbo mbere wawno yabude yim me laamu wono jeydu mallol ngol Sonko maître mallat wana haydar non o woni kay fittande biyu ko lawol do wi yewe kam kumi yeru cagalam ko biyam goddo bitedo Momar Njong wi maître wadde wana no luldidu nyaado Sonko mbo procès mum Mambay Niang sapoy jeedidi avril kono yimbi mum njeru tuni docteur Babacar Niang mbo lasa adori kongudi mum deja Ousmane Sonko dañi jawgorgal cellal wodo jejjiten kala tan memno bi dum dañi cadeli konto 7 ami ñing meneni ridam e widi libération ko gerdido terre diddude hay ingénieur Fatima Zahara Diop sababundi wawana fewndude téléphone personnel DGO directeur juridique maître Yamara Samba ridama kanyumne soko wasdi wallude DGO ndo dañi cadeli comptable Lamine Camara cagal dabbali cabandi jeegom e joyi di fonno fammindi meneni koko mbadata grève délégué
guereji kayituɗi dalluniradi écart d'appréciation e nder collego tawi noon ko amining agent de direction maintenance matériel roulant koko bannat ɗum grève elle mineni hanki laade kewɗi dogani source albi tati tan doganno sappo e ɗiɗi koko darino 5h30 à 10h secteur noon holluti ko sabotage tema porte plainte source a no tintina men handi ma rdiɓe secteur mbaddu battu kono Dakar Times gojum mum ko en zéro intelligence artificielle ɗo e Sénégal ko sa GPT-4 application jogiiɗo ko nafat ko bonnat siftoro cummu waɗino sappo e jeegom mars tonto caisse de dépôt et consignation e wiide les échos ɓuri jottorede ko belaɗo saabu memino parc informatique yaɓunino premier 4e 5e et 6e étage ha ko serveur uji stockage des données et armoire uji bannoɗi switch uji cumɗi poode ndure Sadio Mané e Sané ha ko Sadio mbo Walf Quotidien wi gonko mum Bayern fewani wonɓe ngala gacce ko holɓen fijoɓe e nder lewru korko ɓe tribune wimbi mbawa woppude kiliyaneɓe ena ngara Aliou Ba mi siftonoro zina no nefuni mbaɗa ɓuftoɗa cikka a laaɓi kono ko dorwindi hoore mum saba laaɓal zanab ko ngal desɗo e desaɗo a condition noon aɗa tuubu ɗum mo noon mi haɗo ɗo mi siftonoro to zinato ɗo koko ɓorotona imanagal inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri